Shiara Masu ke CSC ke na le Patricia Chobanyane a diranla ka puo ya diatla le go segongwe a le malalala tse go gona tsa metshameko mo tsere go gang ko pele mo tsagareng ono Tautona advocate Duma Boko tlhotsi ya tseneletse ikaniso ya tautona wa lefatshe la Namibia Puso e ikemisetsa go tlamela lekalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis ka sengwe le sengwe Famo go tsa metshameko mokatisi wa setlhopha sa Police 11 a re batsa motshameko mongwe le mongwe wa bone ka tlhoafalo gore ba boele kwa leking e kgolwane Motswana wa tshotla ke go dumedisa gape ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana Television e le tsa nako ya boraro mo motsagareng re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ke Lucia Ramasu Mo pegong ya etapele tautona Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah o ikanisitswe semmuso go nna tautona wa ntlha wa mme wa lefatshe la Namibia morago ga go tlhotswa ngogola ka ditlhopho tsa lefatshe leo go nna tautona wa botlhano tautona ya advocate Duma Boko ke nngwe ya botautona le baeteledipele ba mafatshe ba ba neng ba tseneletse ikaniso eo Tautona Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah o nnile le seabe se segolo mo kgololesegong le boipuso jwa lefatshe la gabo a kile gape a nna mo maemong a sepolotiki le botona o tswa kgakala a emela ditshwanelo tsa bomme le thotloetso ya bone mo ikanisong ya gagwe o kaile fa tla tshegetsa botsalano le mafatshe mo kgaolong a SETSWANA le LABOTLHANO mme ebile a eletsa go nonosa tekatekano ya bong mo mererong ya ditlhabololo mo lefatsheng la gabo The task facing me as the 5th President of the Republic of Namibia is to preserve the gains of our independence on all fronts and to ensure that unfinished agenda of economic and social advancement of our people is carried forward with vigor and determination to bring about a shared, balanced prosperity for all. I have been an advocate for equality between men and women. I believe that it's not good for a society to underplay the role that one segment of the population can play in the social, political, and economic fiber of our society. Mo go tsa dingwe puso e ya re e simolotse thulaganyo ya go dupa maphata le makalana a puso e le tiro e tla dirwang ke company ya Alvarez and Muscle Middle East Limited go tswa Dubai. Thulaganyo e hapegileng e bile e tseneletse e tla lopa madi a fetang 54 million pula fa bua mo phuthegong ya bobega dikgang tautona advocate Duma Boko o kaile botlhokwa jwa go tshepega ga puso le makalana a one e le ntlha botlhokwa mo pusong ya gagwe le go ya pele mo maitlamong a yone 4,210,256 US dollars. Tiro e simolotse ba garo. Jaaka ke eme ha bone ba tseneletse. Ba simolotse tiro yone ya go dupa mo go tseneletse. Ba ta retela kai forensic audit reports outlining findings, evidence and recommendations for corrective action. Jaanong go ta tswa bosupi. Eseng dipelaelo. Eseng go abella. The outcome of the forensic audits will include detailed reports identifying individuals and entities responsible for misconduct, if any, and recommendations for further action. Goromente o tshwanetse a tshepege makalana a teng a tshwanetse a tshepege ba ba bereka mo goromente ba tshwanetse ba tshepege mme tshepo e ga ka ke a diragala ha re sa tlhomamisa gore e latlhega ha kae e dutla ha kae mme ke gone re bo re ka baakanya gore ha re ya ko pele ha re ra batho re re ga gona se gona le se ba tshepe
Re sa le fo puso e fokoditse ditlhwatlhwa tsa metsi a dirisiwang mo malapeng ka selekanyo sa 30%. Tshwetso e tla jana e le maikaelelo a go fokoletsa batswana mokgole wa letlhoko la madi le go ba tlhofofaletsa botshelo mo nakong e ditlhwatlhwa di ileng magoletsa. Se se boletswe ke Tautona Advocate Dumaboko mo phuthegong ya bobegadikgang a re utlwe pego ka Kikantse Khumalo. Go fokodiwa ga ditlhwatlhwa tsa metsi a dirisiwang mo malapeng go tla jaana batswana ba sa bologolela ka ditlhwatlhwa tse di neng di tsweletse ka go tsholetsega kgapetsa-kgapetsa. E na re ngwaga o fetileng puso ya simolodisa lenaneo la go reka metsi ka dikarata la Smart Prepaid Water Meter go fa badirisi sebaka sa go tsaya boikarabelo mo metsing a ba dirisang tsatsi le letsatsi, mme se lebega se sa dira pharologanyo mo boturung. E re go ntse jalo makalana a puso one a okeleditswe ditlhwatlhwa tsa metsi ka 40% ka go lemosegile fa metsi a sa dirisiwe ka tlhokomelo mo dikagong tsa puso. Mo go lona badirisi phokotso ke 30%. Mo go goromente koketso ke 40%. Mo go goromente mme ene goromente bothata jo bo go goromente bo lemosegile ja tiriso e go godimo ba kolota thata goromente o kolota metsi dingwaga. Mathata a matona ha tlhalosiwa ke gore mo dikweleng mo mahelong a ha pompo e dutla ga gona po yo kgathala ba metsi bone ba gore ba re ha e potile mmithara kako ke boikarabelo ja gago rona ba rothe e leng boikarabelo ja rona re bona gore metsi a ga a rothela a pumpunyega re iphetela hela. E re go ntse jalo lenaneo la matlola sham le fetotswe go nna la bonno housing scheme mme la tulositswe gore le thuse batswana ba bantsi go akarediwa le badiri ba puso ba ba amogelang seelo sa D4 go ya kwa tlase. Na le thulaganyo ne ntse e bidiwa sha ha ngwe selo ha o batla go se hetola ga re o se hetole le lone leina tota ha motho a kolobediwa ba mo ha leina nyana la sekgowa go lathella ba ra re o ipone o le motho yo mosha e bidiwa bonno housing scheme e ne ntse ya akaretsa batho ba ba rileng ano e atolositswe le ba ba go dingwana ka maemo tsa bo D ke di mang o D4 ba bone ba ne ba sa akarediwa ba mo teng jaanong le bone ba ka rulagana ba bona thuso e hapegileng e gore ba nne le bonno. Tautona o kopile batswana go nna pelotelele le puso fa ntse diragatsa ditsholofetso tsa yone ka jaana ditlhabololo di sa diragale ka gangwe. Kikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Re ntse re le ko phuthegong e ya bobegadikgang gone ga tlhaloswa fa go tlhomilwe lekoko la bomaitsanape ba semolao go sekaseka le go dupa ditsamaiso tebang le go tswalwa ga moepo wa BCL. Lekoko leo le tla simolola tiro ya lone kgwedi ya Seetebosigo monongwaga. Moepo wa BCL o ne o le seikokotlelo sa itsholelo ya toropo ya Serebephikwe ka jalo go tswalwa ga one mo go neng go sa solofelwa ka ngwaga wa 2016 gona ga baka tatlhegelo ya diketekete tsa mebereko. Mo malatsing a gagwe a le lekgolo a ntlha fa a sena go fiwa maikarabelo a go etelela pele lefatshe leno. Tautona Advocate Dumaboko o na etela moepo o ngogola ka kgwedi ya Sedimonthole go itemogela seemo se batho ba toropo eo ka letsatsi le le neng le segetswe fa thoko la mafatshe la ntwa kgatlhanong le tshenyetso setšhaba. Tiro e lebaneng lekoko le ya go dupa le go sekaseka e solofetse go tla ka dikarabo tse di maleba tse di amang go tswalwa ga moepo wa BCL. Tautona Advocate Duma Gideon Boko o etela moepo wa BCL go itseela ka tsopedi ka ha ditsamaiso tsa go rekisiwa ga dithoto tsa moepo di tsamaisitsweng ka teng le gore go setse eng se se ka tswelang batswana mosola mo nakong eno fa e sale moepo o tswalwa ka ngwaga wa 2016 le go baka tatlhegelo ya ditiro selo se se phuthamisitseng itsholelo ya Serebephikwe. Mo loetong le o na kopana le motlhokomedi wa moepo mme Darusha Modla yo neng a tlhalosetsa Tautona yo neng a patilwe ke tona wa ditswammu le kgotetso mme bogolo kene wendo fa dithoto di le mmalwa tsa moepo o di setse di rekisitswe.
tona o tlhalosa ka botlalo tse ba di roletsweng. Re ga re tsile yalo mo BCL e be re ta go buisana le mme wa liquidator e be re thora le one moepo wa BCL re batla go bona gore mo kganyeng ya liquidation go setse eng ebile di tsamaiso tsa liquidation di setse di tsamaile jang go setseng go rekisitsweng re tlhotlhomisa jalo gore a mme dilo di tsamaile sentle. Go rekisitswe shaft 2 and 4. Shaft 1 is not viable, but shaft 3 is viable. But botswana ba setse ba rekisitswe. Go rekisitswe mantu a le mmalwa lona setse a rekisitswe di office di rekisitswe di workshop di rekisitswe tota go rekisitswe dile dintsi le rona re sampe re le ka go seka gore go rekisitsweng ga go a rekisiwang ke hilwe report last week ke mo go yone ke lebile re tare mo nakong e sa hedisempelo le rona re ta tsibosa Batswana. Tona ke Newendo a re o setse a kopane le company ya Premium Resources Botswana e rekileng bonthapongwe ja maharathata a moepo wa BCL a shaft 2 le shaft 4. Ke resources Botswana le bone ba nthalosetsa yalo gore ba mo exploration stages ba setse ba buisana le di maraka tse dingwe yalo mo lehatsheng ka gore kana yanong copper boleng jwa yone bo setse bo ile go godimo ebile ba tisana le di partnera tse dingwe yalo gore ba kgone gore ba etelle go pele ba mpontsha le boleng jwa kopore e leng gore ba setse ba letse ba entsha ka hata se ga muma bane ebile ke ba botsa gore mme gone re soloheleleng gore ba ta tolosa ka ha ba hirang ka teng ka gore e rile ba rekisetswa shaft 2 and 4 years ago ba ile ba solohetsa Batswana gore ba ta hira. Mothusa-tona wa lephata la ofisi ya Gatautona me Maipelo mo Phuting a re puso e ikemiseditse go tlamela lekalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis ka sengwe le sengwe se ba ka se tlhokang go nna lekalana le le nonofileng le le ka thusang go tlhabolola dithulaganyo tsa puso tse di ka fetolang setšhaba. Ona a bua seo morago ga go utlwa dingongorego tsa gore BIDPA ga e fiwe dithuso tse di lekaneng tse a neng a di amogela go tswa mo badiring ba lekalana leo mo loetong le a neng a le dirile kwa lekalaneng leo mo gaborone ka Labone. Solofela Tompale ka pego. Lekalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis BIDPA le simolotse go dira ka ngwaga wa 1995 mme le tlhailwe ka lebaka la go sekaseka dithulaganyo tsa puso go dira dipatlisiso mo kamanong le dithulaganyo le dikgakololo tse di ka le thusang go fetola lefatshe leno go nna la itsholelo e kwa godimo. Le fa go ntse jalo go ya ka badiri ba BIDPA fa ba ne ba abelana mogopolo le maikutlo a bone le mothusatona wa lephata la ofisi ya Gatautona me Maipelo mo Phuting mo loetong leo la gagwe kwa ofising ya bone ba supa fa ba sa kgona go diragatsa maitlamo a bone sentle mo dingwageng tse di sa tswang go feta. Over the years, capacity erosion has become such a critical problem. Capacity erosion. Mo dingwageng tse di fetileng go fokotsega ga bokgoni jwa rona mo maitlamong a re a beilweng pele go ile ga baka bothata jo bo seng kana ka sepe fa lekalano le sa bone tse di ba tshwanetseng go nna thata go ntsha maduo kwa godimo ga moo ga re kgone go hira le go boloka batho. Advertise. Sometimes just after all the interviews have been done and we put the offer on the table, that is the end of the discussion. BIDPA ga e mo seemong se e tshwanetse go nna mo go sone. BIDPA e tshwanetse ya bo e le lekalana le le gakololang puso ka dilo tse di amana le dithulaganyo tsa yone mme re ile ra fokodiwa go nna fela company e gakololang ba mehame e ikemetseng ka ntlha ya go tlhoka ditlamelo. Mothusatona o ne a supile fa a utlwile matshwenyego a lekalana leo mme a re puso e ikemiseditse go rarabolola seemo se. I know this is an institution that the VP and I will be working very closely with to ensure we return it, not even to... Ke a itse gore le ke lekalana le nna le mothusatautona re tla bong re dira mmogo le lone thata go tlhomamisa gore le nna mo seemong se le tshwanetseng go nna mo go sone. Ha e le gore ke tswa mo ministering ona BIDPA SMPL, the way in which it
it was when I found it. BIDPA ba re ba na le tsholofelo ya gore puso e ntšha e tla ba ema nokeng mo tirong ya bone. Fortunately, you set a very good tone, you and the minister, immediately you came in. Ka lesego wena le tona lono la simolola ka tsela e molemo tota ke ne ka lo etela ke emetse lekalana le la BIDPA mme o ne wa tlhalosa sentle fela jaaka taotona wa rona a buile gore dumela gore melao e tshwanetse go ikaega ka bosupi ka jalo o dumela gore o tshwanetse go re ema nokeng. That you believe in supporting us and working closely with us. Mopiting a re ba tla bo ba beile mo badiring ba BIDPA go ba kaela fa lephata la gagwe le etelela pele maiteko a go nonotsha lekalana la bone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Faragatela pele ka dikgang tsa rona banni ba motse wa Gulubane ba gwetlhilwe go inakanya le dikgwebo tse di lebaganeng le go dira ditiro tsotlhe tsa temo go simolola fela ka go jala go fitlha dijo tsa teng di jewa. Se se builwe ke mopalamente wa kgaolo ya Tati West re Justin Hunyepa mo phuthegong ya kgotla e neng e tshwerwe kwa motseng wa Gulubane kwa gateletseng gore puso e itlamile go itlhabolola matshelo a Batswana. Abigail Madorobo ka dintlha. Re Hunyepa a re ditiro tsa tsa mo masimong di akaretsa go jala le go isa tse di robilweng mo masimong kwa marekisetsong di ka dirisiwa go fetha mebereko e le mentsi. A re nako kgolo ke eno e batho ba tshwanetseng go rutuntshiwa le go fiwa dikitso ka ditiro tseo gore ba leke go thabolola matshelo a bone. Tota re batla go bona matshelo a batho a change. That is the main objective. Ke sone se re batlang go se dira re le puso e ntšha ya UDC. Re na le khumo e leng gore di mineral di tswa mmu na di tswa mmu tse di hetang 12 mo Botswana. Ke khumo e ntse e leng gore a re ka e dirisa la sente re dirisana re sala morago khumo e ga le thoke gore le bereke le Batswana. Ke khumo e le e ja le mo lapeng ga go pale sepe gore ka ba le hiwa madi la amogela le ntse mo lapeng le ja khumo ya lona. Ke se se iragana go mahaseng a mangwe a se CCP na me madi a ba ga itshwang ke batla gore di plastene tse di leng tentsi ha le se gore ka di agella bontsha bongwe a be re kgaoganya re aga mo plaseng eo re ira tshingwe hela be re gore ka diterekere tse 4 a beta re lema lebelebele mo teng nthangwe re lema manoko nthangwe re lema magapu manoko a be re bata machinery la plant le tona ko China le re plant eo mo manokong ao izota entsha mahura mo teng intsha peanut butter. Banni ba Gulubane ba khotse puso ka dithabollo tse di dirilweng mo motseng wa bone. Malebo ke santse ke bua malebo ke re grading of Gulubane ho bona road batho ba grade tota re tla emela skontere re tsamaya botoka ba le ka tota ba dira good job ke bone selelo sa rona ka re sa arabiwa le sone. Ke bone di advert tsa clinic gore o ka re e tlo go expandiwa go a solohetsa sa le ka re applyetse lebala ka hala la motshameng nako kgolo ke e ntse eme ga re se re arabiwa no re kopa gore le re thuse ka gore se re batla go baakanya lebala re kgone go tshameka. Banni ba motse o ba gakoletswe go bereka mmogo mo maitekong a go thabolola motse wa bone. Mo go tse dingwe Re Hunyepa a re bao ba ba thusitsweng ka madi a lenaneo la tšhemašhema ba se ka ba busa madi ao mme ba dirise go thabolola dikgwebo tsa bone le go thama mebereko. Abigail Madorobo, BTV News, Gulubane. Lekalana la Legal Aid Botswana le ne le ipelela dingwaga di le 10 fa e sale le tlhamiwa ka go simolola lenaneo le le bitswang Re a Balatela. Lekalone le tlamang go isa ditirelo tsa babueledi kwa setšhabeng sotlhe bogolo jang ba ba dikobodikhutshwane. Fa simolodisa lenaneo leo tona ya boatlhodi le ka go sešha magole go a re Nelson Ramaotwana o boletse gore lenaneo la Re a Balatela le remeletsi mo go tlotleng le go rotloetsa ditshwanelo tsa batho le go tlotlomatsa seriti sa bone. A rutle pego ka ke o lebogile ra dipotsane.
Lenaneo le le tla diragatswa mo ngwageng tse 5 la re a ba latela le ikagile ka lengwe la matshwao a Vision 2036 le ka lone maikaelelo e leng go isa ditamelo tsa babueledi ba molao kwa setšhabeng ka tekatekano go sena thaolele. Re ra maotwana a re lephata la boathudi le ka go sešwa magolegwa le ta netefatsa ga legal aid e na le ditamelo tsotlhe tse di tlhokagalang go thusa setšhaba. Ladies and gentlemen, it is befitting for us today to be in a joyful mood celebrating the Legal Aid Botswana's 10th anniversary. In the past 5 years, Legal Aid Botswana has registered 8,100. Ke tshwanela gore re ipelele dingwaga di le 10 Legal Aid Botswana e simolotswe. Mo dingwageng tse 5 tse di hitile Legal Aid e kwadisitse ditsheko di le 8,157 mme a seka di le 4,900 tse bontsi jwa tsone di hentsweng. Legal Aid e isitse dithuto kwa setšhabeng ka mananeo a seromamowa le Botswana Television. On Radio Botswana focused on GBV. Our strategy re simolola ka what we call the Tree of Justice and Dignity, and it comprises of our noble mandate as well as our transformative strategy. Re dile maitamo a rona re lebile gore re tshwanetse go ruta setšhaba ka ditshwanelo tsa bone go ba emela kwa ditshekong le go ba thusa ka lorato le boikobo. Tight mandate in terms of our act, which is advice, representation, as well as legal education. Babereki ba Legal Aid ba kgoletse tiro ente ba e dirang ya go thusa ba ba dikobo dikhutshwane ka go ba emela mo ditshekong le go ba ga bagakolodi ka tsa semolao nte le tuelo epe. 2030 strategic plan has been crafted through a collaborative process, bringing together insights from our principals at the Ministry of Justice and Correctional Services, dedicated. Re dira lenaneo la re a ba latela re tshwaragane le lephata la boathudi le ka go sešwa magolegwa le babereki ba Legal Aid ga mmogo le setšhaba. For an effective legal aid system in Botswana, one that is rooted in inclusivity, innovation, advocacy and accessibility. Mo dingwageng tse 5 tse di latelang Legal Aid e ikemiseditse go bula diofisi kwa metseng yotlhe e megolwane mo Botswana. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. Tono tsa metsi le bonno ne tsera magapi a re puso e tlhomamisa fa Batswana ka go farologana ba tla kgona go bona bonno jo bo lolameng go ba tlamela mo diemong tsa loapi. Tona ra magapi o buile se jaaka na rola semmuso le nana le shala bonno National Housing Program ko motseng wa Mabutsane Maabane. Emmanuel Rapoa. Lenaneo le rolwa jaana ka temogo ya gore bonno ke konokono mo botshelong jwa batho go ba sireletsa mo diemong dipe tsa loapi go ba tlamela kgatlhano le dilalome tse di ka nnang borai mo matshelong ga mmogo le go sireletsa dithoto tsa bone. Lenaneo le bo le solofetsa tse di molemo thata gore babereki ka go farologana ba ba amogelang madi a seelo sa di go ya ko tlase ba ka kgona go thusiwa ka botlalo go bona madi a kadimo go agelwa matlo a marata go lejwa. Re be re la rona lenaneo le re buang ka decent houses, matlo a mante a bonokopila a selebogo sa gompieno a babalesegileng a na le ditamelo a re agang re le puso ya UDC e tshwanetse ya nna mato a neelang batho seriti. Puso ya ntšha ya re re batla go netefatsa gore Motswana gongwe le gongwe ga a leng teng o nna mo bonnong jo bo phepa, mo bonnong jo bo sireletsegileng, mo bonnong jo bo nang le sengwe le sengwe se motho a se tlhokang gore gore le ena ikutlwe gore o na le seriti. Go na le ba e leng gore e ka re ga ba sena go direlo motho a ba simolola tla go le go a sa go tshware sentle a re ala re nya ke diretswe le go senyega ba re ke tla go direlwa gape mme go sa tshwanela gore go ka nna jalo. E re ka go ese bonolo ka ntlha ya ditsompelo tse di tlhotlhwa kgolo yo setseng a atlegile mo lenaneo le a itumela thata. Go re le boitumelo hela batsadi jaanong se se tona hela ke ka re ke a leboga batsadi boeteledipele jwa BAC jwa
ga molaodi mo mabutsane jwa khansele ga gona ditiro mme ka yone moakanyo o ke o buang gore ga ke na le setsha e be le ka nkagela ntlo e ntseng jaana re ka tsenya motho mo teng re ka tsenya mmereki mo teng madi a ka ba ntuela o ka isa gone ko e leng gore a isiwa teng gone mo re tla bona matloa a kgona go ka anama le kgaolo eno. Lenaneo le le atla maikaelelo a puso a go agela setšhaba matlo a bonno le dikete tse di lekgolo go fokotsa tlhaelo ya boroko ga mmogo le go thusa ba ba senang dithata tsa go ikagela. Emmanuel Rapua, BTV News, Mabutsane. mo go tsa mafatshe a sele lefatshe la Afrika Borwa le tsepame mo go nonotsheng tirisano mmogo ya lone le la America gareng ga dikgotlang tsa sepolotiki tse di tsweletseng morago ga go kubiwa ga moemedi wa lone Ibrahim Rasool. Tautona Cyril Ramaphosa o ikemiseditse go atolosa dikanamo tsa kgwebo le America. Lephata la kgwebo la Afrika Borwa le sekaseka mefuta e farologaneng ya dithoto tse di rekisiwang le go batla mafelo a mašwa go ka dirisana mmogo mo go one mo go tsa itsholelo. Dikgotlang di ne tsa oketsega morago ga gore mokwaledi wa lephata la puso ya America Marco Rubio a bolele fa Rasool a sa tlhole a batlega kwa America ka jaana na supa lefatshe la America ka monwana gore le tlhaola batho ka letso. Le fa go ntse jalo dipuisano le puso ya ga Trump di ne tsa tswelela kwa maemong a farologaneng a puso. Motswana yetso ka se sebaka tla re dinele go segonkwe a re be mo dinakong ka tsa metshameko. Ka go leboge Lucia me ke re madume we sotlhe yo fano ke go segonkwe yo ke tla beng ke gone le re khantsa metshameko e letsa in context me go letlhe a re tsena go tsona ka tlhamalalo. Mokatiso setlhopha sa Tlokwe United Mothusi Tlhowe a re le fa batla bo ba thulana le setlhopha se se mashetla ebile e le baeteledipele ba loko ya First Division ya Borwa Police 11 o dumela gore kampa ya gagwe e ipapane sentle go lwa ka gotle go gapa dintlha tse tharo a rutle go le gontsi ka Victoria Dikgang. Mo nakong eno setlhopha sa Tlokwe United se hemela godimo sa Police 11 jaaka bobedi jo bo farologangwa fela ke dintlha tse tharo. Mo metshamekong ile 13 setlhopha seo sa gatlhowe se fentse le merataro go balelwa phenyo ya dino tse pedi go ilengwe kgatlhanong le Presence 11 mo motshamekong wa bone wa bofelo ditatlhegelo di le tharo le go tshameka malekagane. Mokatisi Tlhowe o tlhalositse fa ba simolotse ikatiso beke e fetileng mme tsotlhe di tsamaya ka thelelo. I know it's all about the effort and the work rate and the dedication of my players. Setlhopha sa me se tsentse mashetla thata mo ikatisong ebile ba dira ka natla. Fa ba ka tswelela ka go dira jaana ke solofela gore dintlha tse tharo re ka di bona. That one I can assure you I can able to try and collect the maximum points. Mo nakong eno setlhopha seo se ntsheditsweng ntle mo tikologong ya ntlha ya kgaisano ya Orange FA Cup ke sa Motšhudi Center Chiefs ka go se fapha ka dino tse tharo go lefela ga sena dikgobalo dipe fa e se fela go segelwa go thoko ga motshameka pele Samson Samusa Martin yo filweng dikarata tse di serolwana di le pedi. My team is one of the teams that considered the least goals. Setlhopha sa me ke sengwe sa ditlhopha tse di sa nosiwang thata mo leking. Ka jalo go simolola gompieno ke tla bo ke berekela thata mo goreng ba tshameka pele ba me ba nose dino tse dintsi ka gore ke gone fa ba tlhaelang teng. On the offensive side is because that's where I'm lacking. TU e tla bo e beile mo batshameka pele Phenyo Molefega mmogo le Isaac Kgosipula go ba nosetsa dino tse di botlhokwa tse di ka banelang dintlha tse tharo go tswelela ba tsenyang the Jungle Kings ka fa tlase ga kgatelelo. Motshameko wa Police 11 le Tlokwe United o ka matlhatso go lebale la Botswana Police College Kotse ka nako ya bone mo tshokologong. Victoria Dikgang, BTV Sport, Tlokweng.
Fa re tswelela mokatisi wa setlhopha sa Police 11 Madivenga Paradzai a re gore ditoro tsa bone tsa go boela kwa leking e kgolwane di fetoge nnete ba patelesega go fenya motshameko mongwe le mongwe o setseng go fitlha paka ya 2024-2025 e tla bokhutlhong. The Jungle Kings ba re ba ya go simolola seo ka matlhatso fa ba amogela se se lomang serota tota se se ba lomang serota sa Tlokong United mo motshamekong wa beke ya bolesome le bone wa League ya First Division ya Kakano Borwa a rutlwe Kagiso Molelekwa. The Jungle Kings ba goroga motshamekong o ba di goga ko pele mo leking ya First Division ya Kakano Borwa ka dintlha le 25 go tswa mo diphenyong di le 7 maleka a le 4 le ditatlhegelo di le 2 mme ba tshamekile metshameko e le 13 go ya ka mokatisi Paradzai phenyo kgatlhanong Tlokong United e tabe e le botlhokwa go ba tumetsa go file go diragatsa maikaelelo a bone. It's a top of the table clash. We are playing TU. We are ahead of them 3 points. Ke motshameko wa dithopa tse pedi tse di go godimo ga loko re ba sia ka dintlha di le 3 mme ke dumela gore ba ya go tsena motshamekong o ba senka phenyo ka tsela tsotlhe mo nakong eno ga ra tshwanela go dintlha ka tsela epe kampa ya me ipankantse sente re ka nokile Tlokong United mme re lemogile gore ke sethopa se se sa nusweng thata fa go ntse jalo ga re senka ditsela tse re ka kgonang go thuba le morago la bone go bona dinno. They are good defensively, so if a team is good defensively we need to find ways whereby we can see how we can break them, but I believe it's what we've been working for, what we've been working at this whole week. Mokatisi yo a pelo stopa se Setipola a re lefa kampa ya gago ya aperetswe ke dikgobalo ba dirile go le gontsi go kana ka stopa sa Tlokong United. We've got a few knocks, we've got a few injuries. 3 of my guys are limping, but we're still waiting. Re na le dikgobalo di le mmalwa tsa batshameki ba ka nna bararo mme ke dumela gore ba ba leng teng ba ka dira tiro ga o tshameka le sethopa se tshwanang le se o tshwanetse go dakala lenaneo le le thaselang mme re ya go dira fela jalo to go and really attack, because if they are good defensively it means most of the time they play defensively. So if you're playing a team that plays defensively, you cannot also go and play defensively, because this game we need a win, not a draw. Unless if we're saying okay fine, let's go for a point, maybe we could come also defending, but it's a game that we need 3 points so that we can become clear. So it's going to be an all attack game. Ready for TU. So let's about 3 points the weekend. The total that not to buy a muliki sa similar similar so ke sa ke ba se bana ba ready pa ka sente rnali le khobalo e one ya basket team le go again here the rest the team is yame second round go thata morena me team ya me ready re computer ra bela muliki ba se bana ba bothi ya ba tshepa a ba le ka sepe morena go tsena mo nakong eno bo mampodi ba ba League ya Botswana Premier ba paka 2005-2006 ba nuse dino le 20 mme ba nuse difera bongwe mme ba sia Tlokong United ba ba maemong a bobedi ka dintlha di le 3 motshameko o bedi jo ka mathatso kwa Botswana Police College kwa Otse o kana kwa ya bone mo tshokologong Kagiso Molelekwa PTV Sport Botswana Police College Otse. Mo metshamekong e mengwe ya League ya First Division ya Kakano Borwa ya matlhatso setlhopha sa Magosi se tla thulana le sa Presence 11 kwa lebaleng la sega kwa Ramotswa. Setlhopha sa Taweng ya Strikers se tla lebagana le se se mo maemong a boraro sa Jwaneng Young Stars kwa lebaleng la SSG. Fa sa Notwane se tla amogela sa Holy Ghost kwa lebaleng la Organic Agros. Mme gore a lo re gantsa motshameko tsa nako eno e tshodi bala ka tselentseng jalo a re bore kopana kganti jana ka nako ya bone jaaka tlebe ke boa ke go dinela gape ka puo ya Seesemane mme ke re wetsotlhe Lucia Ramasu o eme sentle go tswelisa in context hano ha MOPITLO News Channel tswelela o ntse re kantse tlhola sentle. We identified that the funding freeze, particularly from the US government,
has had a significant and immediate impact on the people of Botswana via reduction of services to them. That's particularly primary healthcare services for prevention of spread of HIV and AIDS. Now we have also acknowledged that the government of Botswana and other donors still contribute a great deal of funds to this healthcare and prevention of HIV/AIDS, but really we identified that we need to work immediately and in a coordinated fashion to find efficiencies, but to essentially to remodel how we work. By doing that, we can prevent a regression or reversal of the gains that we've achieved. And if we do nothing, if we continue business as usual,